Tinapalabas, iti papandaid mar ken ti grupo na iti ili, nalabsanda ti pagtagilakwan iti pagiwarnak. Nakalanad iti pagiwarnak ti panang raid ti kameng ti Pidea iti plantasyon ni Braulio. Dagdagos anapan impabasa ni Mortadio ti pagiwarnak kini Don Marcos. Kastaunay apungtot ti Don, gaputawanan ti may sapay apagtaudan ti kwartana, kat patyan na launay, nga da nagtraidor iti grupo ni Braulio. Itagagayem, at tuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora! Kasanon, boss? Ang mga numairaman tayo. Nang runa pa'y. Tasigod nga kakadwa tayo kada Braulio. Ang mga nuure da tayo kat mairaman. Anya? Kasanon, boss? Adalaki di nagtraidor. Kat no sino man da ita. Naskan amamwag. Sino kumangay ti traidor, boss? Itala mapasamak ti kastoy, Mortadio. Mortadio, timaray kamat itayan. Edmar, adda ka di amom iti na ito'y nakalanad iti pagiwarnak, ha? Ni. Apay kasta ti bagbagayo kanya, boss. Agpudno ka, Edmar. Naglaingak matlaw na yan, no adamok iti day tabanag, boss. Ang mga no si kamat tinang itiktik kadag iti polis. Pangasiyo, boss. Di kay agatap iti kasta. Tawan amok iti dayta. Sipod na pan kayo iti plantasyon ni Braulio. Di tamagtan anatiliw na. Saan nyo nga ipabasol dayta kanyak, boss? Apay kumakasta ti aramidak no bilang. Kat dakal matibingay ko amal-alak. Dadaalak kit din ti pagkukwarta no bilang. Awan amok dita, boss. Jak marami ti kasta. Nang runa pa'y, tapag kukwarta akmat. Boss Marcos, saan kayo pa'y matgama nakaturog? At da kayo pa'y dito'y salas? Boss, talaga ka di nga atapan nyo? Nga damok itinapasamak ka na Pangulo Braulio? Ulitak manin, boss. Saan nyo nga ikatan ti panagtalagyo kanyak? Gaputawan amok iti dayjay. Naimbagkit di tasaanak ka nagsubli iti ayanda. Tano nagsubli may sa kumamit anatilyo. Ala, lipate kon dayta banag, Edmar. Saan la tayo dyan ipagkwarta? Ada pa'y may plantasyon ko. Isumet, boss. Dakkal ti mapastrek yo. Gaputado ti kontak yo. Tumulong at tayo, boss. Ado ti amok apang ikontakan tayo. Kat sigurado, kwarta adagos. Sabagay. Sige, lipate kong tinapasama kada Braulio. Nasaya at magkadi tapno awan ti kakompetensya tayo dito. Sige, boss. Inapay nga rod maturog. Ken oray na kayo. Maturog kayo, maten. Agina na kayon, boss. Talaga makaturog ako. Maturog ako, maten. Agapit ang itiado a kwarta diti plantasyon ko. Adadan nga umado ti kwarta. Don Marcos? Nagpintas a babae.
Adda dito'y plantasyon ko. Don Marcos, nalabas kan. Naagom ka unay. Naagom ka. Agraman saan mo adaga. Tagikuam. Ha? Sino ka? Ken anya tiga sa pulam? Isublim to'y daga at tinagikuam. Isublim. Sakbay nga dadakas ang mapasamak kan ka. Sino ka? Isublim dagiti inag-agumam adaga. Tano saan? Dusaan ka. Dusaan ka! Saan? Saan? Awan bibiyang mo kanyag. Awan! Nagtagtagay na ba? Babae, timang bilbilin kanya. Isublik ka no dagiti dagang nga inagumag. Oh, salbaga tagtagay na. Nagadua maitagtagay na ko. Kasjay pay. Ibilag ko man dagito'y aba. Naimimas matlaeng ang maidengdeng no naganguda. Antay ta. Naimbag lang nga at dadengdeng to. Nana Dora. Ay! Ay! Ha! Ay, Rodora! Ay na! Kinigtot nak! Sorry, Nana, ha? Sorry. Nalipatak matan. Nagparangak matan adagos. Ala, saan na balay? Basta saan nakton akikigtutan inton sumaro, no? Agong ungat kayo kadi, Nana. Agpakadaak nga rodan. Ha? Ay, saan abalasang ko? Si Kamat, apay apumanaw ka ngay. Nakasta? Mabalin kayo nga rod, akasarsarita? Wen ay unay kan aya. Ala, agtugaw ka di takawayan at tugawan. Agsarsarita ta. Agyaman at Nana. Ay na, agyamanak iti panagtalit mo balasang ko. Anya aya ti pagsarsaritaan ta. Umayak lamang singa, Nana. Anya! Ay na, si kakit di ba? Umay kayo lasingaan iti aramidan nyo. Ala, wenlatan balasang ko. Basta sika. Nana? Awan ka diti anak yo? Apay adudwa kayo lang kanita tasaba sa makikita. Wen, awan anak ni. Nupay kasta, naragsak kabilata. Saan alapad ti kinaawan anak ni? Tapno madadaal ti estado ni. Ngami, ay ayatan ni itong kalmaysa. Nagmayatin, Nana. Ngam siya. Oray ka sa ti ayat ko akas na ako, mamat. Saan to pulos sa mapasama? Ha? Wala na. Ngamin, ni Edmar kat saan apara kanya. Rodora. Dahita ti pagsakitan tinakam ko, Nana. Ngam ay ayatan mi titunggal maysa. No ita, taadda ka pa'y laang bitirabaw ti daga. Da kayo ti agayan ayat. Dumten to ti kanito apanawam. Kat nalabit amapan iti sabali a babae ni Edmar. No pa'y kasta, rumbang anaratsak ka. Gaputa uray iti apagbiit at tiyempo. Naiparik nayo ti pamatagyo iti tunggal maysa. Nana, Kat laglagi pa man. Ngayon ton madanon ti aldaw. Agkita kay tumatlaang. Danunan na kan tumatlaang. Taamin tayo.
Dita, ipagturungan tayo. Nana, Imo na kalaang balasang ko. Kata kami ni Sabas, ang mga nuda kami tuti umuna, amang danon kan ka iti ayan mundo. ha? Wen, Rodora, tabaket kadlakay kami kanitatam asabas. Umadanin ti apit mi, kat aklunan mi dayta. Nana, Iso asika, saan ka nga aglidliday, wen? Gaputa dumtang to ti tiyempo, nga agkita kay tumatlaang kan ni Edmar. Danonan na kanto, iti ayan mo. Jaske. Apay ngagsubli-subli iti panunot ko tinaytag-tagahinap ko iti kalman, Mortadyo. Boss, Isubli ka no ti dagang nga inag-agaw ko. boss. Adumat nga minti daga nga inagaw mo. Sumaldang ka, Mortadyo. May sapay dito ayan tayo ita, boss. Daga nila kay Sabas dito Jaske ka. Pumanaw ka dito At ada mariribukan ti panunot ko no daga lang iti sangwana. Sige nga rod, boss. Inak maturugan. Panawan kayon dito'y balkon. Uminumaklagan. Tapno makaturong akadagos inton madam nama. nainbag nga oras mo, Don Marcos. Sika. Babae. Nga naringtan. Tiro para iti buhok na. Mabalin, ti makiinom, iti arak mo. Sino ka? Don Marcos, isublim dagiti daga nga inag-agaw mo. Kat agbalbaliw kan, Anya? tano saan? Matay ka. Saan? Sino ka? Anya ka dito? Awanan? Nagpukawan? Adalalya! Alalya! Adalalya! Nukasta. Addaal alya dito'y, Boss Marcos. Wan at Bara. Nagpakita ka niya. Boss! Anya timbaga ti alalyakin ka? Isublik ka nun, dagiti dagang ay nag-agumag. Nukasta. Adda daga nga inaguman nyo, boss. Wanid mar. Kinapudno na. Daytoy daga anay patakderan ti balay. Ken ti plantasyon ti marihuana. Ket daga nila kay Sabas. Agulimag kan, Mortadyo! Wan, boss. Sanda ka panawan dito'y. Dito'y tayo amin salas ang magturong. Adda pa'y gayam jak amwa kinadakis ni Don Marcos. Daytoy gayam na lawa a plantasyon. Ket inagaw na lang iti may salakay. Ngam saan na mabalin daytoy nga inaramid na. Iso amasapol ang may sublimat lang daytoy adaga iti akin kukwa. Oy! Anyan ti taktak daram dita, ha? Charlie? Si kagayam dayta nalastog ti taktak daram na, Edmar. Simang kagaya man na nagapoy dyan syudad, Boss Charlie. Kasta, awagan nak iti boss. Wena, tada kayo matibos mi. Iso a boss, kunakon kan ka, Charlie. Ayan ni Papa. Mapankalatan di tadak kalabalay, boss. Aday dyan ni Papa. Simbang pagkagayaman, Charlie iyo.
Kumusta ijay syudad, iho? Nasayat lang unay, papa. Naibos nga minti kwarta. Iso nagawid tapno magagkadaw iti abasto, papa. Kasta? Ang sige. Saan ka mapaay, iho? Ang mabalin ka diya dito'y kapailang? Kailiw dakan, iho. Agbakasyon ka mat, sakbay nga agsubli ka ijay syudad. Sige, papa. Patgan kayo. Nagkarutan gaya man dito'y tanam ni Rodora. Dalusak man. Tapno nalaka makita. Kanay, ang mga natumayag tundag iti root na kat malingdan ti tanam. Nabayag mo't nga may najak na sarungkaran ti tanam ni Rodora. Tata Sato. Ay, naunay kan Rodora. Ay, kinigtot nakmanan. Sorry, tata, ha? Nalipatak manan. Kalatak manin anag sao. Si Kamay. Naglaing ka amang kigtot. Ah, Ay, huwin gayam. Pasensya kan tanay. Italaang adalusak to'y tanemaw. awan anyaman na, tata. Saan mo't aday ta tinapatig kanya? Tinaskan. Kat maano sandak akasarsarita. Ay, kitwan Apay kita saan ngay. Tata, agyaman ak una iti kinain bagyo, ha? Oray saan dak akapkapin amo daklata panunutan. Wen ang runa tanasingput kamat. Saan kamot amang dangran? Tata, Apay, Rodora. Talaga kaday akayat mo adito'y latan ti ayan ti tanemaw. ha? Nakalidliday nga may no dito'y latan. Takas lagmay saka dito'y. Saan ka di anasaysayaat? No yalistan ti tanemaw ijay porok berde. Tata, Saan ka di ataga ijay ka? Nakunam idi kanyak nga adda balay mo ijay porok berde balasang ka. Iswati makunak. May mayat sa no yalis may ijay ti tanemaw. Ta may mayat nga ijay ti ayan na. ha? Ala, at akin kalata Agam siya, kasjay tinasaya at akapanunutak. Para ken ka, balasang ka. Sige, tata. Aramitan nyo nga ron. Nukas tati may parbang. Sige nga raw. Agam nasaysaya at no mga rami dakpay iti pangikak. Iti mayalis at tultulang mau. Tamadimot ano sa kulatan ti pangikak. Tata, Rodora, sinsyakan Itinabulbulong dito'y bantay ti pinagsasaip ko. Anang bungon iti bagim. Pano bangkay mo. Iti panangikale. Angam no ita. Talaga nga agarami dak iti lungon mo. Ay na, kaasi kamay. Ito nagsapa. Nagsubli akto dito'y. Agarami dak. agyaman na kiti kinain bagyo, tata. Agyaman na kunay. Boss Marcos, agpakada ako ma. Papa na. Kaya't ko lang tagpasya-pasya rin ka bambantayan. Barang adda masarakak na ugsa, wenno abuyo. Andya. Wen boss, sana bali. Tawan mo ti kasano at trabaho tayo ita. Sige, mapangkalat. Gami pa sigurado nga damano pa. Wen boss, ikarigatak da ita. Nakadayuak sa amin tan. Nagpintas met dito yan. Nabanugak ngay muli iti dito abantay. Aginanak pa man. Itugaw ko pa dito eh. Ang dagayang tao iti dito abanda.
Ano ter aramidin na? Ay man. Inak man kid di kasarsarita. Kat tulungak iter aramidin na. Sakit. Kas lalakay. Tulungak iter aramidin na. Kat sapay ko man. Takayat nak ama kasarsarita. Ninga talakay sabas tinakita ni Edmar itinagturungan na abantay. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Rodora!